Condição Salanen e ensino básico filial Vila Verde tem que reabilitar, também quando tempo udan risco da inundação no bela estraga Salahirakne. Lihirakne hatohusi koordinadora ensino básico filial Vila Verde, Antonieta Ornai Neto, ba STL Quintane hanya knarfatin Vila Verde. Niadihan fondasi horai tetu kanesang hoidane afeta tebes basala nengne iha tempo udang. Ami retorno tolo dader meu dia holorai salanene quase ato tu queras be será baki ha be nene baki ne oi ne mita pinta bebê bensa tinta karmalu be tare ba kaber mane masih kotuk ne da babe moruga ne kotuk konane ne la reboka be lahu ke be munu tu baba takone munu tu be kuaku tu fera ho tanta udah bot kan tu mai ne nakono tamfali se baki let tidak be kuak ne tamfali salalar. No sira precisa husu Ministério da Educação atau reabilita sala neng nebe nia condição sira udiak. Jacinta Siqueira, STL News.